ali su nam obezbijedili kontakte da bi naši ljudi mogli da to obezbijede. Formiranje bolnica u Gradačcu, u Maoči, u Gračanici, u Olovu, sve su bili kadrovi i logistika od tada medicinskog centra. Naravno, rat se završio, mi smo potpuno zaboravljeni. Nismo mi ni tražili ništa, ali moglo se bar nekad nekom iz bolnice kazati, dati neko priznanje. Ni jedno priznanje, ni jedan ljekar iz kliničkog centra medicinskog centra nije dobio. Ja se samo sjećam jednog starog generala ljekara koji mi je predavao na VMA. Kaže, ni jedan bolničar, ni oni koji su izvlačili ranjenike u Drugom svjetskom ratu nije dobio odlikovanje. Pa onda ne čudim se da niko iz kliničkog centra nikad nije dobio nikakvo priznanje. Ja se zahvaljujem još jedan put Udruženju građana da mogu slobodno da kažem da su kadrovi koji su ostali u maju 1992. godine podnijeli nadčovječanske napore da nijedan ranjenik nam ne ode, a da sva ranjenici su bili zaštićeni antitetanusnim serumom, da su sve krvi koje su primili bile pregledane, da ne bi se neko zarazio. Kad bi dolazili ove strane delegacije, prvo me pitali ima li HIV-a. Side, ja gledam u nje, odakle vam to? A niko nas ne pita imamo žucu. Što je bila epidemija žuce u Srebreniku. Niko ne pita, zato samo pita ima li side. To je bilo njima najvažnije da saznaju. Šta? Ja se još jedan put zahvaljujem da sam mogao bar nešto da kažem o ljudima i ljekarima kliničkog, odnosno medicinskog centra. Hvala, doktore. U skupinu odvažnih i hrabrih ljudi spada svakako i jedan od komandanata armije Bosne i Hercegovine, Osman Puškar. On će nam za ovu priliku govoriti o značaju Tuzle za okolne opštine, jer postojala je saradnja i radilo se, što bi rekli, zajednički. Ja vas sve srdačno pozdravljam, zahvaljujem na prilici da mogu nešto reći o značaju Tuzle. Kad čovjek dobije zadatak od nekog ko je čičko, pa onda frajer to ovako zamota, pa mi kaže, znaš, da ti kažeš nešto o značaju Tuzle i šta je tebi značila Tuzla. Moj odgovor je njemu bio sve. Zašto sve? Svi oni koji se imalo razumiju u vojnu nauku, geostrategiju, strategiju, operatiku, taktiku, znaju da svaki agresor kad hoće da pokori narod, onda ide u glavu. A Tuzla je bila glavni grad sjeveroistočne Bosne i najveći grad sjeveroistočne Bosne. I jedan od najvećih industrijskih centara bivše države koja je imala 22 miliona stanovnika, a sad ima 3 nešto, jel? Pogled prema Tuzli bio je pogled čovjeka, ne daj Bože ako panu, mi smo popušivali, što bi rekli neki u Račanici u jednoj mahali. I ta priča je počinjala negdje u 90. godinama, demokratske promjene, nova vlast, u Tuzli pobjedili reformisti Ante Markovića,
A mi u Gračanci smo odavno bili reformisti, jel? U smislu poslići se rade, grmi ide od Celja do Minhena i neko stigne i do Londona, neko do Moskve, neko do ovde, neko do onde, ali para koliko god hoćete. I kad dođete u birtiju, najbolje vam je bilo da imate druga konobara da vam obezbedi sto, jer ako nemate rana konobara da vam obezbedi sto, nećete sjesti. Jednu noć, ako gore izdvojeno, iza ponoći, damama se izvinjavam, bile su striptizete, pa mi stignemo negdje oko 11, pa ćemo nastaviti. Jel? I tamo 2 potpukovnika su u društvu jednog mog automehančara Čimbura, a Čimbur obavlja zadatke i poslove, sve što treba, sve što mi iskvarimo, prevrnemo auto na Belaje, napravimo Belaje vakav nakav, znao i ujutru do 5-6 sati napraviti taj auto. Sjede Hazim Šadić i Mušir Brkić. Mušir Brkić je trostruki doktor nauka prava, jest, a do njega Mušir Brkić, Šadić takav kakav je i sjede i pomalo se piju zafate, nema u ga reći da je tako, jel? I u jednom trenutku pita mene Mušir Brkić, pripremate se vi za rat? Ja im kažem, pa oni se budalasanja, kakav rat, šta ti? Ali stari, rat će biti ne krvav, nego strahovit. Što prije, to bolje. Ja sam to čuo i nisam čuo, a dugo sam bio komandant teritorijalne odbrane i razmišljao sam o tome kako da to vidim ja, ljudi to raspućuju. Uzmu oružje, uzme ovo, uzme ono, ne pitate ništa. Moj bezbednjak je dobio čin potpukovnika i otišao za Beograd. Sad je penzionisani pukovnik u Crnoj Gori. I tako redom. I sva priča je u tome, zašto ja ovo pričam, ja sam vidio da bez pameti nećemo mi vidjeti posla. Ali sam se uzdao u 2 stvari koje je Tuzlansku regiju, garantiram, sačuvalo i sačuvalo joj obraz. U Tuzlanskoj regiji nema ratnih zločina, niti ratnih zločinaca. Bilo je natovareni od starih snaga Esfora i u Žaku i dignuti u helikopter da ih malo pamete, ali poslije toga su oni puštani ovako ili onako. Prva i najvažnija stvar koja se stalno zaboravlja u analiziranjima jeste da je SFRJ bila federalna država po ustavu i da je rahmetli Pozderac, Mikulić i ostali to lijepo organizovali i da je teritorijalna odbrana bila legalna oružana sila Republika i pokrajina. I po strategiji oružanih snaga od 1987. godine to je bilo tako. Da je sastavni dio oružanih snaga Republika i pokrajina, Ministarstva unutrašnjih poslova, rezervni sastav i tako dalje i tako dalje. I pazite, ovi koji su došli na vlast pa ko sve znaju, oni su kad su došli rekli da je to bilo budalasanje. A teritorijalna odbrana i Jugoslovenska narodna armija dok su bile su vrlo moderne, znači moderna oružana sila koja se zasnivala na konceptu malo Belgije i malo Švicarske odbrane. Oni to i sad rade. Kad bi sad zapucalo, ja mislim da bi slabo ko znao pucat, a kad ovi pričaju o ratu, onda se ja smijem, kažem ko će ratovat, onda smo mi čuvali naše fabrike, a Tuzla je bila po bruto proizvodu jedan od najjačih centara. U jednom razgovoru negdje u Hrvatskoj razgovaramo na temu, Selim je bio tu, ja ne znam koliko se on toga sjeća, govori se o logistici kako da nam pomognu. I ovaj jedan također neki novokomponovani tamo
je onako malo nadmeno počeo govoriti, a Selim njemu kaže, znaš šta je? Po glavi stanovnika toliko i toliko i Bosna i Hercegovina može živjeti s vama i bez vas, nemoj to, hajmo mi dalje. Čovjek se ušutio i oborio nos, a to je bila veličina Selima Bešlagića. Selim Bešlagić nije tipičan političar. Selim Bešlagić je čovjek koji se našao u politici nekog modernog vremena i hvala Bogu da je u to vrijeme bio tu. Kako su gledali okolo na Tuzlu? Kad sam ja rekao da je Tuzla sve, onda to je industrijski centar, najveći broj stanovnika, univerzitetski grad, grad sport. Iz Gračanice je došao u slobodu neki Ramaš, pa onda poslije Mitar Lukić i mi smo bili najponosniji na te ljude. Zašto? Zato što igraju za Tuzlansku slobodu. A kaže da je Tuzlanska sloboda bila filijala Zvijezde, jer kad se dogovore jednom neki od trenera Zvijezde nije se sporazumio sa ljudima u slobodi i oni pobjede 3-0 prvo poluvrijeme. Trener je hitno bio smijenjen. Kad se vrati u Beograd, dočekali ga smjena, a kažu da i rečeno mu kad ideš u Tuzlu izgubit ćeš utakmicu ako se s njima ne dogovoriš, jer ćete pobijediti 100%. Ovu priču sam čuo od jednog Gračanlije koji je generalni sekretar Rukometnog saveza sad Srbije, a onda Jugoslavije. Tuzla je imala košarku i kindžeta i svi smo mi gledali u Tuzlu kao mjesto u kome kad odeš ima nešto i da vidiš i da naučiš. Tuzla imala evropskog prvaka u košarci ženskog. Pa Tuzla imala rukometaše, pa Tuzla imala ovo i ono i uglavnom sad gledajte kako će provincijalac gledati u Tuzlu, a Gračanlije su netipični provincijalci. Oni ne žive samo u Gračanci, oni žive i u Zagrebu. Mi smo u Zagrebu napravili džamiju, Salem. Znači, Šabić je napravio džamiju u Zagrebu i puno toga drugog, jer nam nisu dali, jer Gračanicu je oslobodila 7. srpska brigada koja je formirana 4. oktobra 1944. godine. Znači, kada je oslobođen Beograd, onda je Tito sabrao i uglavnom su je činili oni crnotravci ovaj dio tamo i oni su oslobodili Gračanicu tada. Inače, tamo je bila neka priča ko zeleni kader, ali ništa od toga posebno nije. Taj Pjanić je samo bio jedan dio priče. Čovjek koji je to vodio je bio geometar, zvao se Sejdo Đulić, njegov sin je bio jedan od komercijalnih direktora energoinvestora u vrijeme Bluma i vrlo bio poštovan čovjek kao takav, rahmetnom duši, a velike priče nikad nije pričao. Nije mu to nešto ni značilo posebno. Šta je Tuzla još bila nama? Tuzla je bila zakonitost. Vi kad dođete u Tuzli, onda jedina naoružana struktura koja je bila, koja je mogla nešto da uradi, bilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. I bile su ove lovačke sekcije. Kako su radili oni, tako smo radili i mi. Mene su stavili uveče za načelnika MUP-a i dok sam ja ujutro otišao da sjedim sa tužiocem, da se dogovorim, javili mi da je štrajk, da se MUP raspada i da su mene smijenili žandari unutra. Ja sam rekao, ja ni neću, ja jedva čekam da ne budem tu. I nisam se htio vratiti, Pušina me zvao, hvala ti Arane, ja to, hajde ti vidi šta ćete s tim, jer je očito bila podijeljena priča. Podijeljena vama vaše, nama naše, ko je to dijelio, ja to ne znam, ali znam da je to tako. Tamo bilo. Tuzla je bila pojam demokratičnosti i hrabrosti. Bio sam prisutan na sastanku kod Selima Bešlagića u kancelariji kad je bio general Nedeljković. A ja sam saveznog poslanika Aleksandra Popovića prevario i poveo sa sobom, vikalo ja normalno i kažu mu, ajde pokaži brate da smo mi naši. Ajmo u Tuzlu. I sjedi general Nedeljković, vidjelo se da čovjek ne zna ni gdje je došao. On je bio jedno 20-30 dana tu i kako došao, tako prošao. Pračer, ko što je pretio Selimu, tako i nama dolazio.
Jednom se izvikao i traži mobilizaciju i mi cijeli Savjet za narodnu odbranu kao civilna struktura izglasamo da smo suzdržani od toga. Tu noć smo svu dokumentaciju sakrili iz Sekretarijata odbrane i rekli nema ništa. Tuzla je za nas bila patriotizam. Hrabri jedan ljudi. Sad ja ne znam da li će Krečani priznati da su bolji Mosničani ili Mosničani da su bolji Krečani, ali tu je neđe. Ovi Smejdana kažu da su oni najbolji, ali je to bila neka priča patriotizma koja je bila vrlo ozbiljna. I kad dođete sa strane u Tuzlu, onda niste mogli među njima primijetiti koja je koja stranka i koja je koja priča. Pričaju svi ko violina, a Boga mi smo mi procjenjivali, metli ljudi grb Tuzle, a stalno je priča vrlo prisutna da je Selim već spreman da bude autonomija. Priča je dolazila poprijeko iz Sarajeva. Do nas, do Srebrnika, do Gradarca. U Gradarcu je ona stizala i sa zagrebačkih strana. Pa kad dođete tamo, onda vam ljudi počnu držati govor. Meni Ivan Mjačević kaže, ja sam imao, pokoj po duši, ja sam imao običaj da mu kažem, ja sam najružniji u armiji, a samo si ti ružniji od mene i drago mi je da si takav, nek si zdravi živ. Jel, onda on kaže, bježi budalo, priča se da će biti autonomija i da smo popušili, morat ćeš bježati preko Ormanice. Ja kažem, neće, bolan, vidjet ćeš. Tuzla je bila mudrost. Ne falim nas, Boga mi, nego je to tako bila mudrost. Ovo što ljudi ovi pričaju ovdje, to je strašna mudrost. Uz njih se je bila akademska zajednica, profesora, jel? Uz njih su bili ljudi iz medija. Uz njih su bili, znate, to je vrijeme rascepkanosti. U Gračanici donosiš svoje odluke, sad kad počnu ovi pričat patriote, organizatori otpora i tako dalje, ne znam kako se sve zovu, ja znam da nikog niđe nije bilo. 20-30 ljudi se onako pojavi s nekim puškicama i mi smo njih savladali brzo. Ali smo dobili načelnika iz Zagreba stigu i njemu daje zaratiti po svaku cijenu. Pošto smo Zeca, sam ja dobro znao, Zec provlačen u Jastrebarsku brigadu, ja kažem Zecu, ovaj će tebe napast, mi nećemo. Kad smo implementirali sporazume po kontroli naoružanja i mjera povjerenja, Zec je bio ovdje 2 dana u Tuzli, u bazi normalno čuvali su ga Amerikanci sa svih strana da ga ne bi ko zadavio. On mi je priznao da je veoma lijepo bio dogovorena priča da se ovdje zakuha. Sad, koje su to ličnosti? Ja kad govorim o ovome, mi smo svi pomalo prošlost. Vidim i ovdje sjede glave, ljude koje to interesira, a neki koji bi trebali to dobro čut, pa staviti u neke knjige i tako dalje, njih nema. Jer njima odgovaraju političke priče. Politička je priča, ja ne idem na svečanosti više onih odavanja pošte, odem kad nikog nema da proučim Fatihu i odnesem jedan cvijet i ostavim kad nema. Zašto? Zato što hoće da me pretvore i da nosim cvijeće. Ja sam malo i postar da nosim cvijeće i ne bih htio da budem Vlado Šegrt. Jer sam zapamtio da me u gimnaziji ispatio, dočerali na sve na stadion, izašao Vlado Šegrt i počeo pričati kako je skidao neke stenka i tako dalje, u silno poštovanje, ali meni dotužilo, imao sam prečeg posla. Oko mene su bile lijepe cure, ovo i kad taj tamo nešto govori i pusti ga kraju. Jeli? Ja mislim da Tuzla mora, znači mora. Kako će i na koji način, ne znam, ali reći da je grad heroj. Ona to jest. Ova dvojica ovdje što sjede su ljudi kojima su presude tužbe povučene prije 2 godine i oni nemaju veze, ali tužioci neće da daju razrešnicu.
ti se osjećaš, niko od ljudi u Tuzlanskoj regiji nije bio zločinac. Pojedinačni slučajevi treba da budu sankcionirani i takve, ja sam bio i u ratu spreman da vješam. Sjećam se mog druga Šele, jedan uspješan biznismen, udara u sto i kaže partizani su streljali za šljivu. A ja njemu kažem, Šelo, partizani ukradu momci, odu u HP, otmu onu rakiju kad pođu za Gradačac, a profiteri u Srebrniku ili ne znam tamo, se meni žali. Ja sjedim s njima i kažem njima, na rafama držite ono što vam nije žao. Ono što vam je žao, sakrite. Jer idu ljudi strah i bolan, grmi nebo tamo, ljudi šire koridor, nastoje da to rašire, da učine nešto za sebe i tako dalje. I nemojte na tome natezati. Tuzla je proskribirana i razapinjana, ali je suština da sve što su ljudi u Tuzli radili smo i mi. Sejo Rahmetli Hasan Hodžić na jednom sastanku načelnika, znači sastanak je tajni, od komandanata štabova bivše države ostala smo nas dvojica i Ivo Veselčić, jedan od zamjenika u Srebrniku, ostali su svi mili moji kutkoji. Bilo je oni koji su završili školu narodne odbrane, pa kad smo izvali da budu komandanti ili nešto, Hazim zna šta znači završiti školu narodne odbrane koju vodi Ibrahim Alibegović, jedan od najsposobnijih oficira koja ovaj prostor zna u Beogradu. Kaže meni, to je vaš rat, nije moj. Ja sam odčutao, ali vraćam se na Seju, sastali se i mi tako nešto o tome šapćemo, šta ćemo, kako ćemo, šta ćemo ako rokne Tuzla. I to je opcija. Jer je sve rasepkano, medijski potpuno uništeno. Sejo kaže, gledajte u selima kao pegambera Boga i nikog drugog. Jer ako selim, citiram, upani, svi smo upali. Meša Berektarović, opet SDA, Hazim vikalo, jest tako je. Ja sam bio član Reformista, mislio sam da će Anta Marko formirao ja neku firmu, pa počeo malo raditi, pa fino išlo, pa mislio, bit će to još i bolje, pa onda me to je bilo išćili da se radi. Ali, gotovo. Ministarstvo unutrašnjih poslova je bilo ključ. I moram reći, šta je sačuvalo Tuzlu iznutra? Garantiram vam, gledajući sa strane, to je tim ljudi koji je radio odgovorno, zakonito i beskompromisno na liniji patriotizma države i državnosti Bosne i Hercegovine. Ljudi koje ja ovdje gledam, znači Selim Bešlagić, Meša, Hazim ovdje i još neki ljudi, Budo, su ljudi kojima treba svaki dan skidati kapu. Kad idu ulicom, dobar dan, kako ste, skinem kapu. Rektor univerziteta, doktori o kojima je gospodin doktor govorio, u mene uranjenika sepsasa, doktori to znaju, pa ja kuću odaja onom nekom direktoru tamo. Pitam šta ću, kaže, ne znaju ti doktori, oni mladi, pa kaže, da pošalji ovdje, nek specijaliziraju, nauče, to su sad vrhunski hirurzi. Fantastični, nek nauče, ne umiju oni sve to. Tako se razvijela ratna hirurgija, tako se razvijalo sve to i tako dalje. I to je nešto što je izvanredno. I ja hoću da kažem, jedne ličnosti ovdje nema. To je profesor Salih Kulenović. Njegova umjerenost i odgovornost je koštala ga glave. Smijenjen je 93. godine je smijenjen jer nije baš sve ispunjavao što se od njega tražilo. Umio je Salih nešto i prečutat, umio je Salih i to, a 95. sam prisustvovao njegovom ponižavanju u drugom korpusu kad se disciplinirala vojska. Znači, pošalju Saliha po kapu da ide na treći sprat jer je izašao s kapom u stroj. I to je, po mom mišljenju, namjerno činjeno.
Ja nisam nikad sišao u taj stroj, bio sam jedini u komandi koji nije htio sići, po cijenu da me išćeraju. A posljednji sam potpisao ugovor, da nije bilo Hazima Šadića, ne bi ni ja ni Makar nikad potpisali ugovore da smo primljeni u armiju Bosne i Hercegovine. Zato je neki dan me zovu, evo, otvorili su, kaže, na Malinama jedan univerzitet, hvala Bogu. Ja mislim da će uskoro jedan dol nađe na Konjuhu, pa su bili, kaže, generali, a ja pitam šta će generali na otvaranju univerziteta, jer generali imaju druga posla. Treba oni da se brinu o nečem drugom, da evo pišu istorije. Pa eto, kaže, bili su. I moram reći jednu stvar koju Tuzlaci zaborave. I neću više ništa, možda sam prečerao. To su mediji. Pazite, medijsku blokadu Tuzlanskog kantona i Tuzlanske regije je probijala armija Ljiljana, koja je bila u okviru komande drugog korpusa i na čijem je čelu bio moj drug Ekrem Avdić. I dobijete jedan svežan novina, u tom svežu novina imaš svakakvih vijesti, ali u potpisu fotografija je Tomo Trojak. U potpisu tekstova je Miro Petrović. Pa ti ga sad vidi, hoćeš muslimansku državu, a imaš, pišu ti ljudi novine vake i nake. Ekrema su na glavu izbacili iz korpusa u određeno vrijeme. I ja mislim. Jeste, jer je bacao klipove u točkove našeg progresa, a sva je suština da je ta novina bila protuteža jednoj novini koja je bila planska, da raskrha Tuzlu, ona Zmaj, kako se zove, i ekipa koja je tamo. Elem, ja kad govorim o Tuzli i Tuzlacima, onda želim da kažem iz vjerskog života da je to, da treba govoriti o fra Petru Matanoviću kao jednom fantastičnom čovjeku. Treba govoriti o jednom Efendiji Lugaviću kao jednom fantastičnom čovjeku. I treba govoriti o nizu Male Raje. Ispričat ću vam anegdotu i neću više, nasmijećete se sigurno. Vraćamo se sa ratišta iz Sanskog mosta, vozači su iz Tuzle. I to su oni što na stadionu sjedu u onu jednu tamo grupu i donesu meze i onda se takmiče ko je kakvo meze donio. A gore je došao Mahmuljin i ekipa i zovu da ja idem gor s njima u svečanu binu, a ja volim s njima dol meze, mi sjedemo i dobro. Jedan od tih vozača vozi iz Sanskog mosta prema Bugojnu, povezali smo Bugojansku brigadu. I malo pa on sebi ponio tog mezeta i onome čovjek je ranjen u obje ruke i on njemu dodaje, hrani ga. Hajde malo dijete jedi, Uglavnom, u Bugojnu počeo je sovat. Pitam ja šta ti je? Kaže, izgleda mi onaj bezruk ukrao onu vozačku jaknu, a ja druge nemam, da Bog da mu i noge otpale. Eto, toliko, hvala vam lijepo. Izvolite. Donije, kad mi ne zna, ja sam Nermin Marovac, bivši sam pripadnik armije BiH i ratni vojni invalid sam, ja većinom je ovdje poznaje. No ono što sam ja htio da kažem jeste da i danas evo slušam ja ovdje i već 25 godina da je meni sad celotno prisutno neko pravdanje. Znate, mi se pravdamo, ne ovo o čem Bajrić govori, ja izuzetno cijenim. Ja doživljavam 15. maj bitvom svih bitaka. Znači ona je odlučila, determinisala je sudbinu Bosne i Hercegovine, ja sam to negdje napisao, ne sjeveroistočne Bosne, ne Tuzle, Bosne i Hercegovine. Svako, meni je danas žao što s tog aspekta nije rečeno više. Znači šta je značio taj 15. maj za nekakvu refleksiju za budućnost BiH, meni je, ne znam, nemam izraza, da neko može optuživati selima našeg i Mehneda i tako dalje. Ja sam ponosan što sam pripadnik armije BiH. Ali vidite ono što meni smeta, mislim da je ključno da do nas je sve, gospodine Bešlagiću, do nas je,
Mi ne vršimo promociju. Ko je danas organizovao ovu tribinu? Ja skidam kapu svom prijatelju Čitki u udruženju građana. Ovo danas je morao 25. je godišnjica. 25. godišnjica je odbrane Tuzle. Moralo je danas i Jasmin i ministar ova i čitava država da se digne da pobilježimo 25. maj. Ja ne mogu da razumijem šta se to dešava u glavama pojedinih ljudi, da se stalno nešto pravda, da, jeste Meho naredio vatru, pa šta smo trebali dozvoliti, ali evo, deban spojite, pa da imamo bijeno o čem priču general. I ono što mi strašno teško pada evo Puškara, ja sam pisao ljudi, meni je neshvatljivo, a Selim mi je svjedok neki dan kad smo, kad smo polagali cvijeće, sjećate se da sam ja rekao šefu protokola Imamovića Hajlija, kad će se na Banji zavijori zastava Ljiljana? Jel tako bilo, Bešaliću, vi ste nas podržali. Mi imamo žalosnu situaciju da na Banji imamo spomen obilježje za heroje ove borbe, jel? Da imamo 800 i nešto tamo šehida poginulih boraca i da nemamo obilježje Ljiljana pod kojima se borili armija BiH. Mi pišemo, molimo, kumimo, dajte ljudi, pa šta je to? A svjedoci smo da u Višegradu svake godine i pretimo se tamo na četničkim obilježjima i tako dalje i tako dalje. I završit ću, molim vas, evo sve koji sedite tu, da prestanemo s tim nekim pravdanjem. Ja zaista doživljam ove ljude kao heroje, bola kakvi zločinci, ovo što Meho kaže, halali Meho, mala smo bara, mala bara, da je Meho napravi nešto, naravno da bi se to znalo ovde. Po meni jesu ljudi ovi heroji, ali neko svjesno, zašto ja to ne znam, neko svjesno pokušava to minimizirati, staviti ovako, onako. 25. godišnjica, evo Džamiću, gdje sam ja servirao ideju da za 25 godina armije BiH u Tuzli imamo postrojene sve tuzlanske brigade, da 25. godišnjicu iskoristimo, da zaista napravimo svečanosti sve tuzlanske brigade i samostalne odrede sama, ali imamo obstrukciju, znamo od kog dolazi, evo da ne prozivam, da ne protvori se tu nešto. Ja vas molim, sve prisutne, da se izborimo mi i da ne pričamo doktor, evo, mene ste krpili, evo, to je zasebna tema. Dobro da. Dobro zakrpili, evo, prosto možda je ružan izraz, ali ja kažem, nije džaba izraz heroju bijelom zaista, i ja bi vama dao Ljiljana isto, što ste mi dobijali, ali vas samo molim, znači da mi učinimo sve, evo imat ćemo i monografiju korpusa, vidjet ćemo kako će biti, ali vas molim da se pokušamo izboriti, makar ako ništa, da se na Banji zavijori jednom zastava s Ljiljana. Da imamo tamo, kad te porodice dođu, da ima to obilježje. Šta je to problem? Problem je što je prvi čovjek tu rekao da je to protuustavno kad smo tražili. I time ću završiti. Protuustavno. To je za mene, ne znam. Znači, ja sam bio pripadnik neke protivustavne armije. Znači, protivustavne armije sam bio. Šta treba sad, ne znam, šta da se desi? Da me zatvori neko što... Da, zastav se vi organ pred Ujedinim nacijama. O tome se radi. Ja vas molim da iskoristite svoj utjecaj, da progovorite o tome, da imamo, ako ništa, makar to evo da se čujete. I evo, hvala vam najsvijek. Evo ja ću oba da odgovorim. Dobro, samo još već nas upozoravaju za vrijeme. Evo, vrlo kratko. I završit neću, hoću da se zahvalim organizaciji i svim posmatračima, odnosno učesnicima današnje tribine, da kažem da smo mi svi danas koji smo diskutovali imali zadatak da se orijentišemo na striktna pitanja koja ne ulaze u početak agresije na Bosnu i Hercegovinu. I ja se nadam da će organizator naći snage da nastavimo ovo, da uđemo u pošto neće niko drugi, evo ovo što kaže moj dragi borac, neće niko drugi danas da se mi napravi nekakav okrugli sto pa da skupi narod, pa da ne pričamo mi ovo radi sebo.